Alright, bengikuthembisile ke ukuthi lana sobe sikhuluma ke naye ke lapha ke umkhulu uBeseni khona la emsakazweni Nongoma FM 88.3 we play you listening imlandile ke Nkosi yami sikhuluma ke ngendaba ke yabantu abaningi abathwasayo kungafanele baningi abantu abathwasayo ke kungafanele uthola ukuthi umuntu bekagula nje nogula okuthile afike ke leza ngoma zensuku zokugcina ezithanda imali izithi kumele athwase ngithola ukuthi bekumele kumbhulo okuthile bese kuthi kumele athwase njalo njalo uthola ukuthi umntwana abantu kuze kuphela iminyaka akasebenzi kuthiwa mhlawumbe uvaliwe njalo njalo cha akho umuntu ovaliwe la waseqaleni vela kaze ebe yisangoma uyayibona into njengaleyo wedokotela mkhulu uBeseni ngikubingelele ngwamukela emsakazweni yebo sanibona njani emsakazweni hayi siyaphila namuhla sikhuluma ke indaba enkulu ethinta abantu abaningi ethinta abantu abaningi sele sikhuluma sithi abantu abaningi bathwasile abantu abaningi bayizangoma noma ungaya kuliphi idolobha wonke umuntu uyisangoma ake sibheke la kodwa ke sibheke la baningi abantu abayizangoma ndinawe uyathwasisa I know that ukuthi nawe uyathwasisa unamathwasa nje akhona njengamanje unamathwasa saphuma amathwasa futhi asazongena nimbona ngani umuntu njengogobela nimbona ngani umuntu okumele athwase nokumele angathwasi umuntu onesithusa abadala mayefika ngiqala nixoxa nje nalento ukuxhumana ngingakuthi lokho abantu abadala okay bese ngixoxa uma uthi ufuna umbukele bese ngitshela ukuthi into ezomsiza yile uma uthi uvalwe abantu abadala kuzaphumelela bathi futhi bayeza kodwa bakafiki kahle umsebenzi basawubhodlile kodwa bafuna ukuthi abanake bese nibuka ke makumele ethwase uyabona bese umbuza ukuthi uyasiphupha isikole athi yebo mayida akasiphuphi ayikho into emhlanganisa nokuthwasa lapho ke okay futhi uma uthi ayikho into ayiboniswayo njengayibhayi noma ubuhlalo uma lothile ngoba ubuhlalo umuntu akabunikwa ugobela ubunikwa idlozi lakhe ukuphupha yena lele so uma uthi uthwasile kodwa ubuhlalo ubunikwa ugobela ayikho into ayithwasile ngoba omunye umuntu engakusho emsakazo wamkenzeka ukuthi umuntu uhambe wawuthwasa kanti yena nkathi ugobela embukela noma bemehlola mhlawumbe uye kumthandazo thizeni nje maye embukela athola ukuthi umbona kuvela ibomvu nomnqwambo wembuzi kanti into evela ingcekeza leyo unomuntu wakubuhambe engenzele ingcekeza sevela kulo ufuna kulungisa ingcekeza ukuze aphumelele bevele bemfaka ibomvu bemthwasisa umuntu kungafanele so izangoma ziningi zikhandwa ingcekeza zingezona izangoma ngiyakuzwa ngize ngayibuka lento ngathi wemkhulu kunabantu ngempela lo muntu usamgcina ethwasile usebhodla isinemfu njengamanje ubhodla nje ishoba kodwa mawubuka kahle lo muntu uyazakaze lo akaze nje Nkosi yami beyisangoma badlala ngayo uyothi usuku umbona umuntu useyiswenkele mawumbuza hawo wase wena manje uthi hawo hayi ngisesona isangoma kanjani angilento yayivele ingekho kodwa ngicela abantu bakithi ukubatshela lokhu musa na uqhubeka nokugida nokufaka ibomvu ungaphuphi lutho lele ungaboniswa lutho kanti uthwa into ithwaselayo uba lo muntu waselayo ungafiki kuwe mawulethe akafiki ngisho emini ukuthi umuzwe engalikhona abakhulumayo uzwe bekutshela something kodwa manje uyathi uthwasela bani kanti libe idlozi elingakhulumi nawe ulithwaselayo wena uvumelana ukuqhubeka ngoba phela kutshelwa yibo konke yibona okumele bakutshela ukuthi hamba uye kuphi makumele uye emfuleni hamba uye kuphi ufika umbatho okuthile wena nje akwenze kulutho ngihambe ngiyiphathele ikhanda ngikhona engimaziyo wahamba nje uyofuna ikhanda ephethwe ikhanda ethi nje uyocela umbhemiso kwesinye isangoma savele samthwasisa waba yinto yakhona engakusho nje ukuthi abantu bakithi abayiqaphele leyo kuthwasa ngoba ibalimaze kakhulu empilweni thwasa ngobe kufanele nawe uyayibona uyaboniswa umuntu wabantu abadala futhi umuntu wabantu abadala uyazi uma umuntu osebenza ngabantu mayifika kuwena uyamuzwa ukuthi ayi omunye umuntu ke lo esomlandela wena gobela uthola ukuthi hlobone edlozi likuyena wena gobela impande uyinikwa uye lo muntu ekutshela ithi idlozi lifuna umuntu othile ukuthi yena akawazi wena uyawazi umnikezeke futhi ubuhlalo wena gobela iwena ozohamba uyomthengele esebishilo yena ukuthi ufuna ubuhlalo bunjani nebhayi kanjalo phela ugogo la idlozini akusiyona imfomo ugqoku noma yini utshelwa abakho nawe ukuthi bafunani njalo ngiyakuzwa sike sakhuluma la ngiyakhumbula ungitshela ukuthi kunezinto nje uthola ukuthi omunye umuntu udinga amagobongo uthola ukuthi omunye umuntu khona into nje kumele imbulwe kuyena bese into zakhe ihamba kahle omunye athi khona usisi ade ekhuluma nje ethi sebekwenze
kwenze konke nodadewabo abawuthola umsebenzi bobabili kwabo kodwa manje bayazi uma wabo washona ewumuntu olaphayo kodwa mabehamba umuntu khona umuntu wathi yena cha kudinga ukuthi bethathe isikhwama sikama wabo ngoba izinto zabo azihambi kahle so uthola ukuthi ke mina mase ngifika ke lapho ke gogo ngithi mina gogo mina ngizokwenza ukuthi nokuthi uqhamuka usutshelwa yimi ukuthi hayi mina sengihambile ngaya kubantu ngizokwenza ukuthi nokuthi mhlambe wena gogo mkhulu I mean uyayeke uqale phansi ubuke eqala yini mhlambe kokunye uyophikisana nami uthi hayi gogo wena ngimele wenze nje yes ishilo leyanyanga leya noma lo yamthandaza kodwa cha akunjalo niyakwenza lokho njengabelaphi bendabuko noma cha ufike wenze lokho engitshela khona mina Ngale ngathi ufika kumina funa umsebenzi wami ngiwuthande ngiqinisekise funa ngiqale ngikhogele mina ukuthi kwenza njani ngawe bese ngithi yazi mina ngibona ukuthi kuwena lokho abakutshela khona bengicela ukuthi ngenze ngokwami ngoba lokho angikuboni kodwa uma uthi ubonisa ukuthi nokuthi hayi singasebenza ngalokho hayi into entshele omunye umuntu kodwa uma uthi ubonisiwe hayi singasebenza ngaphezulu kwalokho ke inyanga zanamhlanje nabelaphi banamhlanje mkhulu Beseni bathanda imali ngendlela emangathayo mhlambe wemkhulu uma ngabe ngifika kuwena mina nje kumkhulu Beseni ngizofuna usizo oluthile uyakwazi ukungitshela ukuthi hayi ngane yami dlulela phambili mhlambe bayokusiza kuphi mina angisiza into njengaleyo noma cha uhlanganisa okuhlanganisayo nawe umsebenzi wonke ngawuphiwa idlozi mangicela nakulo ngibuka nakulona lingavezi ufuna ngikutshela udlule kodwa alijwayele ukungangivezela ube ngimsize ngayo umuntu ngoba awukho mina umuthi enginawo yonke into engisiza ngayo umuntu ngiyivezelwa idlozi okay yebo so angikwazi ukuthi ngathi umuntu akadlule ngithi angadluli kodwa mangibona idlozi alivezile ukuthi hayi mina noma ngaze kube naleyo hlahla kudlula umuntu kodwa wonke umuntu oyifike kumina uyenthola usiza kodwa ngelinye ilanga mhlambe leyo hlahla ngizoba nawo nami ngimdlulise umuntu yize engakaze ngibe naleyo hlahla mina nangu nolwazi khona okudinga ngikwenze mina Alright dokotela mkhulu bangikhuluma nodokotela phela manje sekulokho ngithe dokotela kanti ngapha sesikomkhulu sesikwabakhulu alright mkhulu khona umuntu osekhaya njengamanje ofisa ukubuza imizwebe ethile ngokomoya mhlawumbe umunye unemimoya mhlawumbe umunye kumele empophomeni mhlawumbe umunye udinga amagomo mhlawumbe umunye uyaphupha njalo mhlawumbe umunye ufuna umqaqela amaphupha akhe uyafisa ubuzo kodwa isikhathi sethu asivumi ngisacela mkhulu ushiye izinto zakho zokuxhumana kuze abakwazi abalaleli nezinye nje zangoma ngoba bakhona nabanye ethi mina ngathwasa kodwa bekho abantu abeza kimi mina ngathwasa ngabuyisela ekhaya kodwa makuse kuthiwa abantu bayafika bazohlola ngibona lutho mase kufika abantu bazosetshenzwa angisebenzi lutho akwenzeki lutho kwenzakalani baningi abantu besike saba nabo ngaphambilini ngisebenza nomkhulu ngapha uMadlozi akithi baveza into enjengalezo bakuthola kanjani emkhulu Beseni engakusho kokunalo ucingo ngalibiza 063 yebo 135 yebo 0455 ngicela uliphinde 063 yebo 135 yebo 0455 siyabonga lapha ko Facebook anikakabi nabo Facebook engakusho nje gogo lapha ku Facebook yazi into engayinaki ngiyibukela amahlaya nje khona into ngeke ngikuphasise ukuthi kwangena ukhuluma into serious khona ngizongena nje ku inbox ngithi sanibona Dr Beseni ngithi uBeseni Ncebekulu ku Facebook uBeseni Ncebekulu ukuthi into engayinaki yazi alright umuntu angayenza ngizama ku WhatsApp noma phone uMTN kodwa lo ngcono WhatsApp mayihluke kona okay siyabonga kakhulu mkhulu Beseni siyathemba ukuthi abantu baNkulunkulu bazosizakala and siyabonga ukuthi kunabantu abafana nani ababuye bavula abantu amehlo ukuthi hayibo akukhona ngemali konke akukhona ngokuthona usufuna ukusizakala ungachithi icala ngempilo yakho ungachithi icala ngemali yakho hamba uye uyochitha imali ngoba vele kufanele usizakale ngempela siyathokoza kakhulu gogo kuzoba kanjalo umuntu mayesefile siyobona sokwenza kanjani thina naye siyathokoza